Hadirin kumbalai kunta ye kejungi keran pedengki menteri berki officer jong ke Meghalaya bad Assam lalaban poi sekejungnya pendai halor ke kendrum kendram kabalami hakini kisngi beladan kabalawan ra ya kejung khanglat ya kejungnya jing yang patba hakaput jong ki arjela haba pentip halor ke neu basnya balang dhar sembut menteri rangba ke Meghalaya ulong ba kejungnya keran kalalong kawasaiso bad kejung trelang pedengki arjela kan ya rabban wanra biang ya gaya ke yang kumba julong ulapan paru balada kejungnya ki kedang peteng kan la ban kata ya kejela kamta makajingyo ya ki marbam kumta kajingya penbet klo ya kani kajingya kaja kalong kabadan kambha ula ongru baka sorkar kan simi kisien jam ban khangla bakum kini kijingja kilom jia biang kan bagi pulit kidang penlong ya kajing tok ai kublaya barok ki aru ki chief minister gejungi baru chief minister jong Assam ba chief minister jong Khalefsa kan ke sama bagi sim kia ya ni isu nama barok yu don kini kijingja ba bam so tenat atau bini RIC balade Nila bacim kia kum ke sorkar ramar ba nimso kuak nimsula ban pe bagi rujungi po sepil safar tam kan naga bam naga di kan mi urura te ngile manang ministry rekat ban ngabat chief secretary bagi principal secretary home baru commissioner secretary do don lang bagi bagi officer hadin lai kita ini apa kaji keren gidi bagi government of Assam dan government Meghalaya ngapan pau saukmen ba habakut kaji ken galong ke basai so hoi don katukan ni kimi habia persat handai habakut ni so tu ya ga mangina ga geng jong sarta dui don katukan ni kiji kli geng joki bangila ia thohi ba don katukan ni gindar gala kem ga tu bro faki don ban katukan ni bang hape mang ayu tenaga leng ding discussion ni kala man nagaju guju bro arli sarkar man ba ngin persyangi ban wan rakyat kesukasan pum bejowan hawang isong to kala bandon gajing lit katukan hapon gilai safi hande isong to la gani gajing ayu ka continue kan sem sutom hadu ka ba hadu ka di hadu punya nama kan mang problem ini kan hadin juga discussion hakum balai kita ai bar government official from Assam but government official from the state jongi nilapo segini isong to mulaba ngin persang nagaling sarkar ngin pilking no nang nani sekmat ndoi su banjia kumbajah gini si por baladet dah kibo ingi question ba kunu bile gini ba the involved ke tu diga turu andai ki police kan kumbolong mentai pinang under process under the job kena bagi kinu berarti ke tu ba ikamal gini ina persang banwat nagaling jong police kani gede ko TVP di sang so tu ba don gi beru bapikla pun do menin do step balai myo sukung bam myo sukung nyembre da bam kedi kam yo so ane mening so tanat ban kali government Assam very positive la longa positive discussion kimi nanti ba keke baro i kinang bobeng bayati ngaburo ka cingkerpat yagi kunjung ka steve jongi barkumju ya baro ki bek sing balang ro tong long ki bajajai ngimdai manlong pasikri ladon kanu isu handai la manwan cik sarkar kajing kang kapli nang ni sekman ni ketiur dan kando ba don ba sauhun ro andai wan sekman baga government ni kelang hak beri bagi undung isu jong di pai bang jongi gani ni si hak beri mata ni isu jong ni tekar ko mi ken more or less kalong try ken belong biang tekmil di hadit skatu ni tai kan long normal si kan long kumjo longi payal kawan kan sukno